Kini gidi Dr. Meghalaya bidang sebagai baru syartup kebon mata kejanit. Soan pas ki kubor ki babniai betraya kimat bukongsan. Khot jingelang ka sinjuk kinong hikai school SSE bani keren halor ka jing sngan jong ka kam kinong hikai SSE. Kur ka KHASI lights hinyo tili kita kemaksiar na kabenta kari India. Lek buram ke Presiden Murmu, Vice President Zakir, Narendra Modi Menteri Ketenat Yadari, yakin rio seluruh jong ketmau senam kat kendai sepaknya puwe kesengi buram Vijay Diwas. Bat kelak no unong tem tabla bapau nam Zakir Hussain hak erta ke bah nyo pulai tu ki kubor ngolem. Ki kubor ki babnya. Ka Sinjuk Meghalaya SSE School Association hapo kajingelam jong President uba Aristotle Rimbai kala khot da kajingelang patba hamadan student jayau bani peliu jong mut halor kajinglong sngan jong kakam kinong hikai SSE kani ka Sinjuk kala ai jong mut ru ban thau da empowered committee da ka sarkar jilla kaman kentup kinong mi khmat digitnat sarkar ki bakongsan ki bakentup ya katanat an personnel katanat platingka ka planning katanat puliputhi bat kumjo ru na kani ka Sinjuk ban penmi ikimat trekam ki babnia ka Meghalaya SSE School Association kala rai ru ban wengno ya ka jingthmu jong ka ban pelong jingi ki persha na ka bentaban phaish kamiet ya kren shu ru kila kintu badi ban pelat no na ka examine Meghalaya teacher eligibility test na ka benta baro kinong kai SSE blasha thungkam hashwa ka shitarik unaitung 8000 arpo Bahadin kaji kendo kami tada kawe kasur unanimously ngin shim ya karai ba nginom teng shu ya kajing ki henry ngin teng ya kajing kren bat ka sarkar kabar ngila shim ya karai ba hakabai dei bat kini kinong hikai ki padang dei banile ya ka M10 ngi ngila shim ya karai ba menta sngi ba ka sarkar kan an consider ya baro kinong hikai SSE ki ba join hal nishwa ka shitrik ubna Julai 8000 arpo kabalai karai kabangila shim kalong bangin ajmud ya ka sarkar bakan thungno ya ka empower committee but kit khot jong kani ka empower committee kindai na po law department personal department finance department planning department education department but kuntubro naka association but ban pensakan mau ya ke jeng rake ka ayom Christmas kesnat rekam jong ki kinthei ka sing HNYF sing keme ringkat bagi dekot ka sing HNYF jong ke jeli arpomer kelas dang ki kam bapha jong ka da ka basa mi kinap ki tung skilong yen long sem ki beduk bekerdo ki besong basa ka than arpomer kum ke jeng ai snobha ha ka por Christmas kajing sami kini kajing ai snobha kla long menta ka sngi yeng dorbar jong ka snong paha maulen but haba ai jeng kran ha kani kisngi I principal karmuti I secretary jong kaseng kemi HNYF ila ong makani kadi si benta na kajing rap jong kani kaseng ya ke imlang sa lang kabopen pawru I kajing rai kut jong kaseng ban syakri na kabenta ka bha kamiat jong ke imlang sa lang baro kawe kita kicing ai kiba ngingi ai sapiru kita tang kiba khliat kiba ret hre nakaliang jungi ngikerpat kiba pinpediang daga ba kemen kalong tang kadak kabangi penpau ya kicing ya kicing ya snow kemen lang kicing ya teli lang kum kipara lok kipara jor kipara nong song snong hangni aku arkumer ha kicing pet kicing kmi rangwa snong te ni ai play pi bakila pelat nang ya kani kapor ban simti ya kani kacing ai ka barit ka chungi na kaseng HNYF women swing ka KHASI lights ka kinhun rai choir na ka school kiddies corner secondary school Shillong kalala ban yo ka jingjop ka bakraw da ka baklala ban kur hadu nyo tili kita mak siar na ka benta kari India nadu balaseng ya kau senam arjar khatlai ya kani ka kinhun ka bakentup mentaya arpu sangut ki kena pule layalam lenti do ba Brian Walang ubede headmaster jong kani ka school pat kum juru di choir director
Hakini kisnem ki bladap ka kinhun ki si lights kalashim bentah bon tili ki jeng kop ki rensam beper jong ka perthai barok ka we ha ka bakilayo ka nam ka burom ka bakrau hakiri kum ha Malaysia, Bali, Thailand, bat Sri Lanka. La thau ya kini ka kinhun ban pen wandor ya ka jeng sngo tenat jong ki kena skul na ka bentah ka ruai ka siau sha ka kinhun ka badan ka we ka jeng mun. Everyone loves music, and what happened, we produce musicals every year in school, and 1 year after the musical, children are feeling really bored, so they thought, why not form a choir, and that's what we did. And so after that we started traveling, so we've been to many countries already. We've got 7 gold medals for India so far, the last being last year in Malaysia. Before that we were in Bali, then in Thailand, then in Sri Lanka. So they've got 7 gold medals so far for our country. For next year we've been invited to 3 countries actually for 3 competitions, but because of not being able to get sponsorship, so let's see what happens. Because they're having the Afro-Asia Pacific Games in Mauritius, then they're having one more in Vienna in Austria, and the 3rd one is in Thailand. So we're just going to see where we can, if we're able to raise funds, whichever place we are able to go to, we'll go there. Yeah. Kumshi bentahan nak ajak rakhe ka ayam Christmas kesenjuk seng samla shlong kanong ba shlong kalalet benok senyang benta kesngi di marba mardi ki jan ki neb ka pisa bat ki be mar ki mata ki bakongsan ha God's Dream Home Center ka badai ka jaka ka ba pet ba khmi bat ka bari basumar ki khlung khna kani ka jaka ka ba ai jaka ri bat kershan ki khna ki bala bandon ha ka jingma la penya di pastor Crosslin Marbanyang kani ka jeng le ka papen sngo tanat shisha ka pen pau ka jeng mut ka bejeliu jong kani ka ayom le kmen bat ka pen ishai ka daru ka jeng long balak loy jong ka sinjuk seng samla shnong ban no sinyang sha ka imlang ka salang kham tam e sha ki tu ki bedon kam e ki jeng rap paper Kari India bat kari Sri Lanka mentah kesengi kelai soi sekular markeliang na kebentaban kiar na kejing siu khajna ba arsien bat baniada nagi kambian ha kabedai ba kejing siu khajna baro arliang mamla kelai keliang ya ki dorkhas jong kejing so tho jing mut lang halor kejing ai jing hi kai ban kintiu ya ki nong tre sarkar jong kari Sri Lanka kabla long hadin kejing kren arliang mamla ha pedeng jong menteri rang ba du kari Narendra Modi bu president kari Sri Lanka u Anurag Kumara Desanayake handi Delhi baro arngut kinong elam kila penlong ki kejing kren halor ki mat ki bedai ba kejing mentoi lang baro arliang. Thank you, ministers. मैंने राष्ट्रपति दिशा नायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए अनेक प्रयासों में उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। एक बार फिर मैं राष्ट्रपति दिशा नायक और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करता हूं। Ka Presiden Jongkari India ka Draupadi Murmu usumbut Presiden Jagdeep Dhankar, Menteri Rang Padu Kari Narendra Modi, bat Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh. Mentah kesengi kila le burom ki sipai baslur jong katma kha kandai spa nyopuwe, ha kesengi rakhi ka Vijay Diwas. Pan rakhi ka ni kesengi Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh la let bu sentiu ha National War Memorial ha New Delhi. La rakhi ya ka Vijay Diwas ha keleng jong kariban ken mau ke mensiem bamsha arem jong sipai India bat ya ka jinglan la di ka jong ki sipai blayap kathma ha pedeng ke India bat ka Pakistan hausnam kha khandai spa nyopuwe. Nong tem tabla ba paunam Zakir Hussain ulaklat no ka erta ka bahinyo pulai snem hari United States in kemien kithmei kubor na kaliang ka yeng kasem ka jong uglaong ba uni unong tem ba paunam uladon ha pedeng kamet ka bom kwat bom khia krat pura uni unong tem tabla ba paunam ulalong unong India ba ningkong ban yo pedang ya lai teli ki khusnam Grammy Award ha ka shimit ha ubanai liber 8,000 pusau
Ke Presiden Draupadi Murmu usembut Presiden Jagdeep Dhankar ba Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi menta kesengi kelas ngolem halor ke jengklat no ke jong uni unong tem tabla ba paunam ke perthei u Ustad Zakir Hussain bat kila pen pau ya u kum ka dak jong ka jing long teli haki culture ba per da ba pen ken mau ya ka jing no sinyang jong u ban ra ke tabla Shakirin Sad ke perthei Ka dorbar Raja Sabha meda kasi kelas dang ke jeng krem bakar panghalor ke jeng ya lenti banyo pesan senam jong keriti sensyari jong keri India hakaba ke menteri ketenat pelatingka ke Nirmala Sitharaman kelayalam kemat nakaliang jong keliang sensyar ban ther persya kiliang persya halor ki mat jong ke jeng lai lut ban pinpau perthei ban yadai keriti sensyar keri Haka jengkren ke menteri kala ai burom ru ki dukot jong ka constituent assembly ringkat ke jing itu kerpang yi kat sangut ki dukot kentei ka Sitharaman kala ongru ba ka jing syam jong ka India kala pen i ba ka riti sensyar jong ka ri ka yaine scam wat hapedeng ki jing tenju ki bakrau Post-Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments. Katana beripet ya kami mariang ye ki klau bat jingkala kesuin benang kala kentup lang ya shispa arpusan teli ki district hapok ke program National Adaptation Fund for Climate Change. Menteri beripet ya kini katana Bhupendra Yadav la pentip syapang kani hakapo beladon ke kenta keli jingkeli hapok ke dorbar Lok Sabha menta kesngi. Kidon shispa hinyo teli ki district ki blasyak kentup na pedeng ki district ki blangat ha ke jingrang terkong kesuin benang. Nakadaw baya kini kesong tingka la permi ausnam 8,000 khatsan la dep mang lai po teli ki project haki ar punya teli ki jela but Union Territory haka baka jinglut jeng kini ki project kalong kumba praspa sau punya klur tingka वहां पर मैं खुद गया था हम लोगों ने पूरी टीम बनाई थी हमारे द्वारा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट के द्वारा एकीकृत रूप से कार्य किया गया था ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये केरल तमिलनाडु और हमारे कर्नाटक इन तीनों का एक बड़ा क्षेत्र है उसमें जो संयुक्त क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूंसी आती है जो कि मूल प्रश्न के साथ नहीं है लेकिन हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसकी कॉपी में उनको उपलब्ध कराएं mentang ne pet ke jinglong jaman ke simeneng hatura ka jingkriat kalong khatway degree celsius ke jingshit kalong 8.0 degree celsius ke jing sngam ka hau kalong san punyo na ka shispa ka suin beneng kala ban rang haki bobun ki jaka habo pai pat chnong ba shlong ka jingkriat kalong 100 degree celsius pat ka jingshit pat kalong 8.0 degree celsius ka jing sngam ka hau kalong lai pu pra na ka shispa ka suin beneng kala ban rang haki bobun ki jaka kat bahajawai kajing kriat kalong 100 degree celsius pagajing shit kalong 8.0 degree celsius kajing sngam kau hau kalong saupuai na kashispa kasuin beneng kala benrang haki bobun ki jaka shwaben poishuk bukut jong thup ko borin pe biang sai sin ya kimat pokong san khot jing elang kasinjuk kinong kai school SSA bani kren halor kajing sngan jong ka kam kinong kai SSA Kur ke KHASI Lights, hinyaw tali takma ksiar nakabenta kari India. Le burom ke Presiden Murmu, Vice President Dhankar, Narendra Modi, Menteri Ketenat Yadari ki Rio Shlur jang katma usnam kaknai Spanyol puai hak kesgi burom Vijay Diwas. Bat kelak no unong tem tabla ba pau nam Zakir Hussain hang ka erta ka bahinyo pulai tut ki khubor snolem te parlo ka tuila poisuk bakut jang thup khubor chingi mata ka janmien hadu mi disham biang bat phila shai ka sngi khuble phi baro
Spain taste. India and Sri Lanka today exchanged agreement for avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion. The agreements were exchanged after